Halo perlo kata dan dapur step ngeladap ngelak ke jelasan baje ke cejang cet ya sotipin kon mar iskur maron dengan patsan ituar cer kelak jaklia cer patsan ituar perlu ketangan apa tuar cir tinggal empat hani pare cir antar sela dengan cir ngacu jenis itu nestu snack plan cir lu apu sentuh hei cir perlu ngana jin kong kata apu sentuh nai sentuh snack plan cir ngapa jua jire meno dak atuar ngadang pun kong kata cir pat lại tuar bila pan tawang hapu choi chua tengah kan nore tong susupan gitu leno ngan pacak pada itu lam bisa tung supan leno ngan sin kong ketang kare tong susupan ngan cu percang deh perlok ngan dep kencum lah cilang arlang lailang salang dene pada berkendiat tas ati kencang pada bre ngadara dep ne satung no sai sopan hapen khot no ni nem la long lam ne hapen khot no ayen no lam ne satung khot yang này số pan không sợ thùng đã điang kata ngam thùng nó số pan neng là đẹp thùng lạ em tắt mây sáng này bật thùng re ngắt thùng nó xong sau làm cái gior ini này teman đẹp lạ ngắm sẽ thùng nó thả tiên kata rasa sopan thùng nó thả tiên cái gior làm sau này thùng nó bật terus saja kan bersang perlu cur mana marah di selautung las dapur itu dia adalah apus tayo deh enas tu datung yang apus tay rade sentuh klau video so tenat subha share like pas subscribe pas saja akan next video bye bye perlu